Stellar M22 je najnovija dermatološka platforma tvrtke Lumenis koja nam sa sva 4 različita laserska nastavka omogućava da rješavamo više od 30 različitih dermatoloških bolesti i stanja. Neke od njih su saniranje svih vrsta ožiljaka, bilo oni kirurški ili ožiljci od akne, zatim smanjivanje hiperpigmentacija, tetovaža, smanjenje crvenila lica i uklanjanja kapilara. Sam tretman traje prilično kratko, pola sata, a ako ga izvodimo sa primjenom anestetske kreme, oko sat vremena. Period oporavka najviše ovisi o tome koji tretman smo izvodili i koju lasersku opciju smo koristili. Tako u nekim slučajevima oporavka praktički i nema, dakle pacijent se istog dana može vratiti svim svojim aktivnostima, a kod drugih pak tretmana, poput laserskog resurfanja, oporavak traje 2 do 3 dana. Iznimno je bitno da pacijent svoju kožu pripremi i kondicionira na sami laserski tretman. Dakle, bitna je uporaba kućnog protokola, odnosno skin care rutine, koju će pacijent nastaviti koristiti i nakon samog tretmana, kako bi, na primjer, novi kolagen bio što kvalitetniji i kako bi zapravo sami rezultati bili što dugotrajniji. Svakako nam je najbitnija fotozaštita, odnosno zaštita od sunca, i pri tome je važno obratiti pozornost da faktor, odnosno krema koja se koristi, ima sva 4 filtera. Dakle, filteri protiv UVA, UVB zračenja, ali također infracrvenog i, što je jako bitno, plavog svjetla.